Da die vier Wiele. Die kannst du open toe maken. Die sind über die 100 Jahre alt und die habe ich selbst restauriert. Das ist die erste, hè? Oké? Die heute Wiele. Wat die fijn in het spoor stond, hé. Ja, kijk, kom maar in. En als je nu toe maakt, zo, hè? Zo, loop niet er tegenaan. Zie je? Dat is mijn deur. Ja, du hoort te lachen, dat zie je niet meer. En ook nog een dubbele deur, ook nog. Weet je waarom? Als je kinderen erop gaan, afblijven. Sorry. Naar een strand komen, hè, jong. Dan ben je natuurlijk dan niet fertig. Als je die moest maken, kun je dan niet voor €1000 fertig. Nou, maar ik dacht, ik bezorg ook wat extra werk weer, voor als je niks te Du doen hoeft me hebt. geen werk te geven. Daar kan je kijken, hoor. Hier zit die fietsenventiel, hoor, daar en daar. Ga maar kijken daaronder. Het fietsventiel. Daar zit de fietsenventiel erop, kijk maar. Ja! Er staat water op. Pascal, aan deze kant moest ze komen. Ja, dat heb ik geprobeerd een trui te krijgen, maar ik weet niet wie dat gaat. Maar, Afblijven. Weet je wat dat is? nou vertel. Die daar kun je dus ook zelfs gemaakt. Het is ook nergens hier, kijk. En dat is wie dat is. Ja. Wenn normaal het dak verstoppt is, hè? Als de wat? Als die dak gut verstoppt is, dan moet je die zuiver maken. Ja. En als ze ouder is, dan fällt van die ladder af, heb ze weggebroken. Hè? Ja. Wenn da nur het water uitkomt, weet ik dat het dak verstoppt is. So wie da mal de Rotze drunter holen. Und weißt du, warum die Rotze drin sind? Verstoppt da boven bei so einem Log. Durch die Haare von der Pferd. So, dann kann ich das demonstrieren. Komm mal kijken. Hier unten habe ich Messer drin gemaakt, das siehst du auch nirgends. Kann ich so umdrehen. So, kijk, da zit da ein Messer in. Hier unten zit een Messer in, die zit da. En daar zit Kupfer in. Da geht das so in, da geht das so drauf. Und wenn das hier von Rotze ist, dann kommt da das Water uit. Gut? Ja. Gut. Hast du die erste gesehen? So, ich will ja nicht von Technik. Du kennst ja auch Molle genau wie ich. Maar technisch zal ze wat niet zo erg zijn, denk ik. Maar heb je dat allemaal... Heb je Alles zelf, alles zo gezegd. Dat is het huis van 1700. Zelf gemaakt, maar ook zelf bedacht? Ja, logisch, want dat zit dan gedacht. Ik wil ook. Als je dat zo gaat maakt, bijvoorbeeld je gaat bergaf, dan moet je met de vinger veilig maken. Als je kinderen eraan komen, zullen ze omvallen, snap je? Oké? Also je gaat dat zelf bedenken. Alles wat je hier ziet, in huis nummer 20, dat is een huis van 1700, is alles zelf gemaakt. Zo. Maar had je toch geld mee kunnen verdienen? Dat weet ik. Je denkt alleen maar aan geld. Du denkt dan niet aan het leven. Dat is toch scheiße. Geld is scheiße. Geld is scheiße. Ja, als je morgen krank bent, kannst je niet pissen, dan komt ze naar mij toe. Dan zet je een nieuwe piemel dran. Ja, maar hallo. Ja, zo'n ventieltje zeker. Hier komt ze naar het huis. Dus liefde is vogelen en geld is scheisse. Dus dat hebben we al vast. Wacht nog even. Dan moet ik even de vrouw maken. Maak maar de televisie maar even dood. Ik ga even Bescheid zeggen, dan ga ik even met achter. En dan komt zo'n ander kind, dat wordt te langer. Dus Nou ja, ik kan er 2 afleveringen van maken. 10 afleveringen. 10 afleveringen. Kom maar. Als du inkommst hier, Ja. und du siehst hier, die Rahmen sind für mich gemacht, da, die Goethe sind selbst gemacht, die Rahmen sind selbst gemacht, das ist ein Tuin von mir, und dann gehen wir da hin, ich gebe jetzt noch die Frau Bescheid. Komm mal mit. Ja. Ja? Nee, niet allemaal, even, kom maar hier. Lies, ik heb bezoek mitgebracht, maar dat durch het geht, dat ik ziek ben, laat ik jullie eens zien wat ze er nooit gezien hebben. Oké? Zo, kom maar binnen. Hallo Hier Lies. is de huiskamer, kom. Alles wat je hier ziet, hebben we met de vrouw gedaan. Hier een handwerker bij, of het die lampen zijn, of het die kasten zijn, of het hier die tafel is, die kun je op en neer draaien, of het plafond is, of het metsel is, alles heb ik zelf gedaan. Die deuren, zelfs die ramen daarvan. Ja, die ramen, kijk hier, alles heb ik zelf gedaan, kijk. Hier heb ze bevuld, hoor, wat ze. Hier heb ze wo ik woon, alleen maar met de vrouw, kom maar. Dit is de vrouw. Onherkenbaar gemaakt. Van Radio Limburg, ja, kom hier. Ja, rustig. baby was vermoord. Dat kunt u nu even Zeg kijken. maar hoe joh. Moeder door het hoofd geschoten. Hoe ze met de mosselen? Ja, zin het toch op het ableef. Arts zonder grenzen is verontrust over de toename van geweld. Alles is zelf. Kijk, alleen moet oppassen met de radio, dat is super modern. Je kent ze schip, kent ze met 400 platen erin rijden en zo gaat allemaal. Kom maar. Du ziet hier binnen, kom maar hier binnen. Alles wat je hier Wat ziet. ze gaat dan met de wijn joh. Wieso? Is het te koud? Ja, dat niet maar. Alles is de kool. Dus, hé.
Alles ist gekauft. Ja. Kijk, wie hier kam, habe ich das Haus gekauft für 26.500 Gulden. Dat moet goed, jong. Dat war da der WC, hier war der WC. Da war nichts fertig. So, und da ist der Frau der Radio, da kennst du 100 Musikmarken. Alles, was du hier siehst, auch die Lampe, die habe ich nur gemarkt, jetzt restauriert, die kennst du auf der Näherseite, der Plafond, alles, was du hier siehst. Nou, het eten stiert al bijna klopt. Hé, maar de werkplaats. Ach, das siehst du, weißt du nicht, was du siehst. Ja, maar... Also, du hast doch nicht gesehen, hier habe ich auch Kamera, das sind Dinger. Du kennst das erste sehen nur, siehst du auch nicht. Komm mal sehen. Even Demonstratie, da. Wer ist der Hobby da? Komm mal her, komm mal hier sehen. Du bist doch schlimmer. Nou, ja. Ja, ich will dich ja alleen maar demonstrieren. Ah, dus Hier sind wieder Geheime, die hast du auch noch nichts gesehen. Die siehst du nur alleen maar bij mich. de truc met de spons. Nee, das ist, als die Deur tot houdt. Ah, zo. Da hörst du das nicht. Mach mal eben. Heute immer so schnöde Rot. Maar nicht mit Gewalt, ganz gewohnt Rot holen. Probier mal Rot zu holen. Geht nicht, hè? Ja, holen wir Rot. Ja, warum geht der so rot, denkst du? Kijk mal die Schlöten, wie der gemaakt ist. Das ist so und das ist so, hè? En zo draait hij niet. Ja, logisch, die habe ich auch selbst gemacht. Die Schlot ist auch selbst gemacht. Die Deuren auch und die Rahmen auch. Maar wat is de zin ervan? Dat Aber ich will jetzt doen. Du musst gut opletten. Allemaal könnt ihr opletten. Da habt ihr noch 3 von die. So. Kun je zo afsnijden, kijk. Zie je? Die Schlöten kommen von Deutschland, Ja. de rote van Belgien, de Rahmen von Heij en de rest van Bittner. Zo, und nun mag ich het, hè. Nog een keer. Nog een keer. Wat is nu gebeurd? Mijn trommelvlies is gescheurd. Nee. Die macht die Tür auch zu, das sind Isar-Rahmen. Ich bin Schmied, also das ist von Isar gemacht. Und da habe ich die Tür drin gebaut, hier der Platz, habe ich die Rahmen auch drin gemacht, und die Tür war mal so hoch. Aber warum ich nur auf den Turm mag, das hat nur mit der Schlötel. Weet je het? Nou, wat is nou dan de verbetering ten opzichte van een... Der Schlötel fällt nooit op de grond. Der fällt nooit op de grond. Als dich bei dich habst, fällt op de grond, dann bist du der dann packst du ihn jede Keer op. Der fällt nooit op de grond. Denke. Gut? So. War das Wetter natürlich nicht. Maar, Die Tafel, hè? ja. Zet ich da mal hin. Der Ding ist 100, das A zu B. Die Tafel kannst du runddrehen. Oh, dat is leuk. Dat ken ik van de Chinees. Nee, die hast du jetzt bei der Chines. Du hast da eine Unterkant. Nur mal eine Unterkant. Jetzt war da eine Unterkant, jetzt guck mal. Was ist da für eine Stöhne? Die ist von der Staatsmähne. Oh, Da ist ein Ast drin. Die ist 100, die Tafel, die wiegt mehr, als die habe ich mit der Frau hingemacht. Die wiegt, kriegt ihr mit euch zwei nicht abgelöst. Komm mal. Dat is Und wel... hier siehst du, für ein Glas Blatt drauf, alles selbst gemacht. Die habe ich auch restauriert. Das sind die Schockbrecher dazwischen, siehst du? Weil der dreht hier, weil die oberste Tafel auch noch drauf ist, siehst du? Und da sind einmal jetzt links das drin, weil wir leuk davon Halle. Ja? Dus, Und das sind die Schockbreakers da drunter. ja, ja, ik snap het. Dus als je de mosselen op hebt dadelijk en Lies heeft er nog een paar, dan gaat Ja, ja, maar dan kan je ze ronddrehen, maar ich habe das nur allemaal hier drauf legen, weil das alles, was hier ist von Hobbys. Wenn ich auf Vakantie gehe, dann bringe ich die Dinger alle mit. Maar ich kaufe in feite nichts. Ich probiere das einmal selbst zu machen, stoppst du? Und das ist eine Entwicklung von mir, ich bin auch noch bei der Toneel 25 Jahre gewesen. So. En is dat... Dat ben ik. Ja, maar... Bij 25 jaar bij het toneel was maar dat. is dat Lies? Dat ben ik. Ja, Nee, maar in de gedachten. ik dacht dat het ben ik. Ja, ja. Dus hij denkt af en toe nog wel eens aan nog. Wat ben Hallo, wir schlafen samen nog in het bed, also wir doen. Ja. Hallo? Maar dat is geen liefde. Das ist nicht anders. Zuneigung, Ehrlichkeit, Vertrauen. Als ze Und da siehst du, maar later was gekomen, Ja. dan had je een vlag gekregen. Maar nou niet. Dan zijn we 54 jaar Ja, getrouwd. maar wir können dich mal noch, wir geben dich mal noch ein Stück Kook, dann wird so nicht, was du jetzt also komm mal. Wacht even. Du hast das gesehen, kijk, und das ist nur das letzte, was ich gemacht habe. Die Lampe, die ist von vor dem Ersten Oorlog, die brannt auch noch. Ich habe die restauriert und neu gemacht. Das sind moderne Flechters dann. Die Lampe, die kannst du oben absetzen, siehst du? Ja. Und das ist eine kleine Lampe, das ist eine neue von Schnee. Aber die Lampe ist ungefähr in Hock gefunden, selbst restauriert, können sie anmachen mit Petroleum, wa? Und so geht, finde ich dann leuk. Und alles, was du hier siehst, befüllt Klör, ich habe für 150 von den Klör gehabt. Und alles habe ich selbst gemacht. Aber hier ist noch eine Kammer. Das ist die große Wohnkammer mit, ja, kijk. Daar zit een bike, van 1982 aan, dan kan je 1725 op.
dan kunnen ze daarop gaan. Dan heb ik boven nog 4 kamers, maar dan gaan we eerst naar het andere. Dan kun je dit eten. Kom ze nog een stuk. Dan sta je helemaal nog toch in. Oh, dus je gaat nou eten, dus dan nou moeten we... Je kunt. Dan heb ik dat de guurtjes toe aan. Ja. Ik heb nou even nog met naar de tuin, kijk dat loer. En dan kunnen ze nog een dag met een slaapkamer, dus al zelfs gemaakt. Hier hebben ze was even alleen maar erin kijken een stuk. Dan ben ik weg. Dat wordt te lang. Geef maar een stuk naar onder. Geef maar een stuk naar onder. Niet afvallen. Ja, niet daar Die trappen hè? zijn zelfs gemaakt, daaronder is mijn bar. Nee, dat ik wel. Ik heb willig aangedaan. Oh ja. En daar hangt een sching op, dat is 25 jaar oud aan de rechterkant, boven. De wat? Daar hangt een sching aan de linkerkant, links. Kom maar naar onder. Geh niet met, ik kom niet dadelijk door. Zo, stop, stop. Ja? En dan gehst du da so bitte op aan en dan vult ze daarboven wat in de keukenhanddoek hangt. Vul daar maar eens van. Vul maar. Daar hangt toch in het plafond links. Ja? Ja, vul dat eens van. Wacht, ik had hem wel hier. Wat vult ze? En een schink. Ja, maak maar open, ik heb het die vuur gedaan. Maak maar hartstikke gek. Ja, maar dat zijn veiligheidsspelden. Kom terug nu. Dat is de schenk wat ik gemaakt. Letzte Werk heb je ook nog eens geslagen, joh, gekweekt. Kom. Nee, maar er staat de schimmel op de schink. Dat moet toe. Oh. Blijf die gek, kom. Wat wil er maken als dat in ziet? Die ben ik gek van mij. En dat is in de basis daar, zie je? En dat is allemaal hobby's, allemaal van de loop. Hé, die poppen zijn die ook zelf gemaakt? Wat? Die poppen, die poepen. Die poppen niet, Jan. Hallo, die poppen maken ze zelf. Kinderen maken je alleen maar zelf. Ja? Zo, we hebben de skinkjes in de bar. Dat is in de bar, Pascal. Maar dat is daar onder die bar, kom maar. Dat heb ik van zelfs gemaakt. En ook de keller gemaakt. En die trap heb ik gemaakt. Kom maar, heen. Alles wat er is heb ik zelfs gemaakt. Kom, op. Tegen de trap. Op, langzaam, langzaam op. Van dit op de vijs, hè. Dan ben je de kant in de vest maken. Kom. We gaan weer opvallen.